dufite amasegonda 45. Okay, katugire 50 yo kuba dusubije ikibazo. Umuntu uri buze gutsindira ano mafaranga, umuntu uri buze kugira amanota menshi kurusha undi. Amategeko y'umukino ateye gutya. Ndamufite. Niwumva mugenzi wawe hari ibyo avuze abyishe, ntumukopeze, ntubivuge, uraceceka ubuze kubanesa. Minisiteri koko, ubona minisiteri y'urubyiruko ikunanire. Minisiteri y'ubuzima, nesa ntabwo ari minisiteri, ikigo cya leta gishamikiye kuri minisiteri y'uburezi, Mineduc. Nabitinya ariko Yesu yari afite intumwa 12. Yari afite 12. Muri 12 wavuga 6. igice cyabo. Igice cyabo. Icya kabiri cyabo. Intumwa za Yesu zari 12 wavuga zingahe? Cyane ndamuhariye kabisa. Uramuhariye. Aha, twagiye ugiye kubwira intumwa za Yesu 6 muri 12 Yesu yari afite. Aha, twagiye. Petro, Yudas Iscariot, John, Yohana, sorry. Okay. Yohana. Tic-tac. Mana. Tic-tac. Ana, harabura babiri. Tic-tac. Noza. Baritarazazi. Oya. Tic-tac. Tic-tac. Icyo gihe nkora nk'iyo collection nashakaga kuvuga kumera nk'umuntu uri kuvuga kuri story y'u Rwanda ariko mu buryo nyine buri art. Nshaka kuvuga nyine ibintu dufite mu Rwanda twubaha twese dukunda, urumva umujyi wacu ni ikintu dukunda cyane. Hari umudakunda Kigali, so sketchinga, ugashushanya, ugashaka fabrics, nyine ni imbaraga nyinshi zigendera ku mwenda. Arisubiye yaravuze ko yayavuga ariko yitekereje asanga ibintu by'imideli byaramubase. Reka tugarukanga amakipe 7 akina shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, English Premier League 7. Let's go. Chelsea, Arsenal. Ariko amaze kuba ane ya Dani kubu. Anyira nkanakonda ananiye oya winaniza ariko aragafu ku mugongo yeba ariko aragafu ku mugongo. Naya igihembo cyawe kabisanga. Hello beautiful people, allow me to give you warm welcome mwese aho muherereye mu bice by'igihugu bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali mwese mbahaye ikaze. Ntabwo nirengagije abavandimwe bacu bari hanze y'u Rwanda, muri East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, mwese mbahaye ikaze. This is The Next TV, ikiganiro cyo mukomaze kubimenyera ni Road to Fame, aho tugenda tuganira mu buryo bugiye butandukanye, ariko ikigamijwe aba ari ukugenda tuganira n'abastar mukunda, aba celebrities muri section zigiye zitandukanye. Abo bose turabakura tukabagereza hano imbere yanyu, imbere ya kamera za The Next TV, ubundi tukaganira tukamenya byinshi biberekeyeho mu buzima bwabo bwa buri munsi, muri kariyeri zabo, challenge bahura nazo, bakatuganiriza ku rugendo rwabo kuva rutangiye aho bigeze ubu ngubu ndetse naho bibona mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu rero uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, nabatumiriye aba celebrities, ariko noneho twaje muri section y'imyidagaduro ijyanye n'imyambarire, guhanga imideli ndetse no kuyimurika. Ntekereza ko mwamaze kubyumva neza, dufite amu designer ndetse dufite n'umu fashion. Abo bombi baraza kugenda batubwira ubuzima bwabo n'imikoranire yabo, banaduhe ishusho y'imideli mu Rwanda. Reka mere iburyo bwanjye ndi kumwe n'umu designer Danny Stylist, ikaze muri studio za The Next TV brother. Murakoze bro. Bimeze bite? Fresh. Urasa neza wambaye neza. Thank you so much. Nizere ko uyu model ari umwihariko wawe ariko n'ubu. Cyane kabisa. Aha. Ibumoso bwanjye nabo ndi kumwe n'umu fashion model, na wundi ni Tekino. Karame. Ikaze muri studio za The Next TV. Murakoze cyane. Tuvuga ngo home of everything. The Next TV is a home of everything. Byagera ku ba star n'aba celebrities tukavuga ngo it's a star, it's our time.
Oh wow, nakagaruka. Murakoze. Ubaye ikaze rero nawe. Sana murakoze. Namwe murakoze. Nizere ko mufite stamina uyu munsi tugiye kuganira kabisa bikagenda neza. nawe ntugire ikibazo kabisa. Namwe mudukurikiye rero reka mbaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kiryoshye cyane aho turi buze kuba tugaruka ku bijyanye n'imideli mu Rwanda. Ese ishusho y'imideli ihagaze gute? Ababikora babibahata bate, babibona bate? Niyo mpamvu turi kumwe nabo uyu munsi. Uko nabibabwiye turi kumwe n'umudesigner uhanga imyenda, tukaba turi kumwe n'umumodo umurika imyenda. Reka duhere kuri Dani. Reka dutangira n'ubundi na quick questions. Imideli mu Rwanda kuri ubu ngubu muri uno mwaka turimo 2023 iyihe shusho? Imideli mu Rwanda kuri ubu ngubu ifite ishusho nziza. Navuga ko ugereranyije n'indi myaka yatambutse ubu ngubu nyine ubona ko level biriho biri kugera ku rwego ruri international. Ati biri kugera ku rwego ruri international. Techno Karame. meze neza? Emeza bon. Turi ku masaha y'umugoroba. Umunsi wawe umunsi wanjye yagenze neza kabisa. Tuyishusho muri rusange nyine yikora umunsi. Nabyutse maze kubyuka ndandoga, nari mfite casting kuri Oasis Park Apartment. Yego, z'umukire bita Albert Supply. Nizo nagiyemo, nibyo niriwemo, ndanatsinda, so urumva bambaye mwiza. Nzana aha ngaha. Thank you. Watambutse ijonjora. Reka mpite mworezaho no kuri icyo kibazo. Uruganda rwo guhanga imideli no kuyimurika kuri mwebwe ba fashion designers mumurika iyo myenda, hari abantu benshi babifata nk'aho babikora bakita ko babuze icyo bakora. Murakoze. Twebwe turaba muri kamideli, bariya n'abahanga mideli, gusa mu gisate cy'urugaga bw'imideli turafashanya, turahuza. Umuhanga mideli n'umurika mideli urumva umwe adahari ntacyashoboka. Gusa ngarutse ku kibazo cyawe, ntago ariko bimeze. Ntago kuba umuhanga mideli bisobanuye ko ntacyo bari gukora, kubera yuko first of all haba harimo ubwenge. Aba yari ni ibintu yize, ni ibintu anakora, kandi ikindi tunaretse n'ubwenge karemano bashiramo n'amafaranga. Bano bahanga mideli barashora, please barashora. Buriya ugiye nko kubaza nka Dan uhanga imideli niwe akubwiye nk'umwenda yambaye cyangwa se nk'uyu mwenda we nambaye, agiye nko kubwira amake byibuze ashoboka, nibwo wakwemera ko abantu bashora. So ntago baba bakora ubusa, turanabibubahira. Ni n'abantu bakora ibintu bikomeye cyane, kuko umuntu utumubegwa ukaba presentable imbere y'abantu ukagaragara neza, urumva bari umuntu w'agaciro. Yego, ari umuntu w'agaciro cyane. Tekino, ubaze kuba umwe mu ba top models beza dufite hano mu gihugu cyacu, banarenze imbibi zo kuba bakorera mu gihugu cyacu biri loko, ahubwo babishyize ku rwego ruri international. Mbere na mbere ubundi watangiye urugendo rwawe rwa modeling yawe? Murakoze. Natangiye modeling 2018, ariko ari ubwo nafataga nyine ikamba ryo Mr University 2018-2019, ariko nabyinjiyemo neza 2020 muri covid. Isa nk'ibiteyemo akantu, ariko nyuma yaho nubwo byaje kugenda neza, nubwo natangiye urugendo ryanjye kugira ubu ngubu. Yego. Umwaka wa 2018 ubu utangiye urugendo rwawe, ariko by'umwihariko biba international cyangwa ubihindurira urwego mu mwaka wa 2020 mu gihe cya COVID-19. Tekino, ndagira ngo udutembereze mu rugendo rwawe. That's why hano dufite ikiganiro cyitwa Lord to Fame, cyo tuba tugamije ni ukumva urugendo rw'aba celebrities dukunda, bityo bigatuma n'ababana cyangwa se n'ababandi bakiri hasi bifuza kuba professional mu byo mukora, babareberaho nabo bamenye bati ibi birimo izi mvune, birimo izi challenge, ariko nanone ibyiza byabyo ni ibi.
urugendo rwawe rutangira, nyemerera mvuge gutya, hari abantu benshi muri sosiyete turimo uyu munsi batekereza ko fashion n'abamurika mideli nk'uko wari umaze kubivuga, iyo babifashe kenshi ntabwo babitandukanya n'icyo twakita ubutinganyi. Ubutinganyi ndavuga baryamana bahuje ibitsina, kubera ko imimerere y'akazi kanyu n'imiterere y'uburyo mwitwaramo kenshi benshi babisanisha n'icyo. Rero yuko wenda unsubiza kuri icyo kibazo cy'urugendo rwawe rutangira kugira ngo tuze kumva challenge wahuyemo nazo, ubundi mwebwe nk'abamurika mideli muba muri iyo environment y'abo bantu bameze gutyo, icyo kintu gihuza gute? Tumara urujijo ku bantu bakurikiye The Next TV muri aka kanya. Murakoze. Ubundi akenshi abanyamakuru batandukanye sinjya nkunda kubasubiza icyo kibazo, ariko reka ngerageze gukura urujijo. Buriya ni ukuvuga ngo akazi kose ni akazi, kandi icyo nemera sex orientation itandukanye na job career. Sibyo, ni ukuvuga ngo what you feel inside it is totally different with what you're doing. So bishatse kuvuga ngo ushobora kuba uriwe si ngombwa kuba mu gisate cy'aba muri kamide, ushobora kuba uri umu LGBTQ ukora muri office kuko barahari, ushobora kuba uri minister whatever post you may be, ushobora kuba ure kuko it is the inner feeling. So feeling zawe, kuko sindi Imana ngo ndebe icyo feeling, so kuko icyo ukora iyo ngiyo kiri private ntabwo njye nakimenya. Ariko njye icyo nabwira abantu, ubundi bagomba guhindura mu buryo bw'ibitekerezo, mentally bakaba smart, bakavuga ati nyine umuntu nimba agiye ku kazi ni akazi, kubera ko kumurika imideli ni akazi nk'uko turi muri aka kazi nyine abanyamakuru nk'uko mubaza, cyangwa se nk'uko umuntu agenda agakina umupira. Nese kuki abakina umupira bo batababaza cya kintu? Ni uko batarimo, ariko ntabwo ari ngombwa wenda, ariko nakumvishije mu buryo bwanjye abanyarwanda cyangwa n'undi wese ufite iyo mentality, atari uko yagakwiye gutekereza, ahubwo yarakwiye gutekereza akareba se aba bana bari, umwana uri hanze ufite ubushake bwo kujoininga agashaka kuzaba tekinowejo cyangwa se no kumurusha, ni ibihe yakurikiza? Ese ni iki yakora? Ni iki kiri ngombwa? Ni iki cyihutirwa? Ese bisaba iki kugira ngo azagere kuri iriya level? Ese umwana bamuscoutinga gute? Umwana afite requirement zimwemerera kuba scouted, kuba yajya mu bindi bihugu? Tukareka kwishiramo mu by'ukuri ngo iyindi mitekerereze yo ngo harimo ubutinganyi. Feelings ziba ahantu hose. Umuntu ni muremure ntago wamenya uwo ari we kereka yakwihereza. Umuntu ni mugari cyane rwose. Urakoze cyane, kako uduhaye ishusho nyayo ndetse uciye icyo twakita amazimwe kuri bamwe bajyaga bahuza feelings z'uko biyumva imbere bakabihuza n'ibyo abantu bakora. Bivuze neza, uravuga ngo inner peace, inner feelings is a difference n'ibyo umuntu yiyumva mo hanze ndetse n'ibyo akora. Rero ko tukugarukaho ukatubwira urugendo rwawe uko rwatangiye ndetse naho bigeze uyu munsi. Reka nongere mpindukire gatoya nganire na Danny Stylist. Danny, abahanga mideli, hanga umudeli ni ikintu kiba kitoroshye. Mbere na mbere reka tunahere ku modeli wambaye ubu ngubu. Iyo style ni iyi? Iyi style ya kwikora nta kintu kirenze nagendeyeho, ahubwo kwa kundi hari umwana nabonye wo muri Nigeria, ndavuga ni mwenda wawukorera nka copy, ndavuga mbona ari keza, navuga ko atari art yanjye gusa, nyine kuntu ugaragara ni byiza. Nawe nagize igitekerezo ndavuga ngo umwenda umeze nk'uyu ndamukora kabisa. Hanyuma bitwara iki kugira ngo, akenshi iyo tuvuze kuri style zanyu mwebwe nk'abahanga mideli turabona no icyo bita made in Rwanda, kuko n'ubundi nibyo mukora biba byakorewe mu Rwanda, niyo mpamvu tubyita made in Rwanda. Abantu benshi bakomeza kuvuga ko ibihangirwa mu Rwanda, made in Rwanda, bihenze ku isoko kurusha ibyo abantu bagura hanze. Kubera iki? Ntawe noneho twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuntu n'ubundi uri muri kariyeri. So ikintu navuga, urumva guhanga umwenda bitwara energy nyinshi, urumva bitwara ibintu byinshi, bitwara ibitekerezo, sketchinga, ugashushanya, ugashaka fabrics, nyine ni imbaraga nyinshi zigendera ku mwenda.
sasa ugiye kuwucuruza nawe ukukuramo za depanse zose watakaje, ibintu byose wakoze, ukavuga igiciro bitewe n'imbaraga yagutwaye. Ariko ntabwo ari imyenda yose, biterwa na sitari imyenda wari gukora. Hakaba hari n'imyenda yindi nayo umuntu akora bimworoheye itamugoye. Navuga ko ngiye ku giti cyanjye umwenda uhenda bitewe n'uburyo ukozemo na materiyeri n'imbaraga zose washyizemo. Wari utubwiye uti urugendo rwawe rwa kariyeri yawe ya modeling biri professional wabitangiye mbere gato y'umwaka wa 2020, mbere y'uko biba professional. Birako watangiye urugendo umwaka wa 2010. Urugendo rwatangiye gute, rwatangiriye hehe, imbarutso yarwo yabaye? Murakoze. No kuvuga ngo njyewe ubwanjye nari mfite tala y'imideli, ariko nazi kiri muri njye. Ariko ndi muri high school, urabizi ibintu bibango bya MDD ko nigiye Uganda rero, ariko reka reba entertainment shows. Yego bakoranye mugakora ama competition nyine, ama houses nyine bigoma mufitemo Venus, imibumbi itandukanye, Neptune, twenye twagendaga dukurikije imibumbi. So nyine tukarushanwa, tugakora ama competition. So najya mbona nyine ndi gukora ngatsinda. Noneho umwe muri mugenzi wanjye yambwiye ati ariko waba umufashion. Ese yabintu koko nza kugerageza. Ngerageje nza kuba Mr. High School, ariko ibyo sinabigeze big deal kubera ko ntago biba bikaze. Wabifataga nyine nk'ibisanzwe nk'ibyo ku ishuri, pako n'umwana nyine you enjoy to. Then naho nje gukomereza muri university, ko nagiye kuri International University of East Africa. Naje gusanga noneho hari bya binini n'ubundi nkora nakoze muri high school. Usanze hari yayimbaye noneho byo babyita ngo ni garanye, uravye iyo ugeze advanced nyine ibintu bigenda bitanduka noneho ibyo hari byari MDD, hari numva ngo ni gara. Noneho ngo ama association, kuko twari ibihugu bitandukanye, no byari bimaze kuba international. Yego, nibwo nahataniye iryo kamba nyine magarira association yanjye y'Abanyarwanda, cyane cyane ko muri Uganda kambwiza ukuri, iyo uri muri Uganda niwo uri mwiza uturuka mu Rwanda. So I was kuri mu bariko nagace bisobanuye, ariko bari bazi ko Abanyarwanda kabisa, umva Abanyarwanda bazi ko tumva tuba uyu uturuka mu Rwanda, bazi ko Abanyarwanda tuzi France, tuzi imibare, tukaba turi beza. Icyo nicyo batuzi. Niyo rero uje nicyo ukangisha, niyo waza kuri vide. So rero baranyespara joininga nyine iyo competition nyijyamo, aho mbona ndatsinze. Mbonye nsinze, kuko iyo university watsindaga, tuvuge nimba watsindiye, ubu no bango ngewe wari wabaye Mr. Ntago bagombaga kunzana mu gihugu cyo mu Rwanda, kandi mu Rwanda ariho n'urugo. Ubu no bango wabaye Miss wo muri Nigeria, we niwe wazaga mu Rwanda, ngewe nkaji iwabo. No kubango baraba exchangingaga. So nyine unumva nyine opportunities zikuza, ariko still narabyiyumvamo, ariko mbona ndiye ahandi mu kindi gihugu, ndabata ko byawe na nyamasha ko birimo akaryo. Ndabati nyamara nubwo naje kujoininga Black Models Kenya to Uganda, nkajya ngenda nubwo natangiye inzira zanjye za fashion, ariko hagati aho ngaho za nk'ubiparitsemo kugira ngo mbanze nsoza amashuri, kubera yuko nicyo kintu cyari kintwaye gikuru. So nsoje nibwo naje mu Rwanda, ariko nza mu Rwanda ngomba kubanza kujya guperforminga muri Tanzania, I think Dar es Salaam iri Tanzania. Yego. So njyayo, mvuyeyo ubwo hageze mu Rwanda hari umuntu wari wambwiye ngo hari agence ngo ariko ngo barakompita ngo isize ngo Rwanda Global, ubwo ndaprayinze iri niryo kamba nyine nambaye ndaryachivinga. This is the top model nyine yabaye 2023 2024 London
Global. Yeah, global. Rwanda Global Top Model 2020. Yeah, 2023, 2024. So ndajya applyinga kuko najya applyinze hacaho imyaka nk'ingahe ariko turi kwitoza kuko twabya applyinze mbere. Igihe cyayo kigeze cyo kujya gukompita ndagenda ndakompita ndanatsinda ni nanjye wabaye best male nyine watsindiye ikamba ariko nditsinda ngomba kujya muri Dubai ndavuga rero bya bintu ni sawa ubwo bitangiye no kunyuriza indege bya bintu watangiye nka high school entertaining wishimisha biba ukijya muri university biba bihinduriwe izina utangira noneho kujya mu bihugu bya East Africa ba top model muri iryo rushanwa ugarutse n'iwanyu mu Rwanda wegukana ikamba nanone mu mwaka wa 2023 rya Rwanda Global Top Model. Hano imbere abantu bari kubibona murabona ko dufite n'ibindi bihembo nabyita ni awards yagiye atsindira n'ubundi aracyatubwira urugendo rwe uko rwagiye rugenda ariko ndagira ngo twihutishe udite noneho uduha ishusho nyuma yo gutsindira igihembo kimwe cya Top Model 2023 biragaragara ko utahagaze ahubwo wakomeje kwegukana ibihembo ibi byo byaje bite? Maze kwegukana Top Model byaje kunsaba kujya Dubai mvuyeyo nagarutse nkubitana ni award niyo naje nkubitana na Karisimbi Best Male Model of the Year maze kuryegukana naje gusubira muri Nigeria kubera ko bari bashaka aba model ariko Nigeria naragiye ndatsinda ariko mu kugaruka nyine sinzi uko byagenze bandi pressing undi twagomba kujya Paris irangiye nagiye naragarutse nkubitana na Supra ubwo njya gukompita kuko Supra nayo batangaga noza opportunity yo kujya mu Buhinde no muri Turkiya so ndaza ndaritsindira maze kuritsindira naryo ibyaje guhinduka byabo nabyo. Supra ni irushanwa rya modeling ryabaye mu mwaka wa 2024 yego Cogoza turi kumwe niwe waryegukanye ikamba rya Best Model of the Summer 2024 ubwo summer reka tubishyire mu kinyarwanda cy'iwacu nicyo twita impeshyi yego nicyo twita maze gutsindira Supra ubwo nyuma yaho naje kwegukana n'ikamba Karisimbi yongeye kugarura the best private model of the year 2024-2025 ari nacyo kiriho current ubu ngubu icyo kirimo hagati nacyo ninjye wacyegukanye so ndumva ari achievement ariko na mbere yaho nagiye nkora nko muri Congo nkora Tanzania Kenya Nigeria Dubai Malawi Johannesburg muri South Africa ndumva ibyo ari byo bihugu nabashije kujya na Uganda siko cyane ko ari naho nigiye ubwo mbanaze kuyivuga nkuko ari mundi mu Rwanda ubu rwose n'urugendo rwawe yego ubwo n'urugendo rwawe bigaragara ko rwabaye successful kubera ko nibihamya birahari muri awards wagiye wegukana mu bihembo bya modeling watangiye ndaza kuza kongera kwibaza muri modeling ikintu twita ruswa muri igihugu cyacu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bigendera ku murongo mwiza ndetse byamagana ruswa ariko muri modeling nkuko wabyivugiye wagize uti watsindiye igihembo muri Nigeria ndetse utsindira itike yo kuba wajya guhatana mu marushanwa yo gukurikiraho mu gihugu cy'Ubufaransa ariko nawe ubwawe uhamya ko utazi neza uko byagenze wasimbujwe undi muko wari utari byiteze birangira ugumye mu Rwanda ubwo ati na tike nyifite ahubwo na tike y'indege wari uyifite hanyuma se byaje kugenda gute byapfiriye muri management gusa icyo nzi cyo nuko haje kubaho kuganira mbere yuko mbona tike ariko wenda ntabwo ndi bujyamo too much details haje kuganirwa bitewe n'amafaranga yari butangwe umuntu hari nitwemeranya kuri ayo mafaranga kuko yashakaga ko nge muha pourcentage nini songeye nkabona ko itayuvemo kandi ari njye uvunika songera ngo hari bishobora kuba uwabikoze yarahereye aho ngaho ako tuzaza kukagarukaho unkundira ahubwo nongere ngaruke kuri Dani nk'umuhanga mideli Dani stylist ni muntu ki umuhanga mideli bwoko ki n'abadukurikiye aka kanya kuri The Next TV by'umwihariko mu kiganiro Love Stop barushaho kumenya Dani stylist ni muntu ki akora ibiki none
Denis Stylist ni umuhanga mideli ukora uhanga imyenda itandukanye. Ntabwo njya mvuga ngo nkora zino style ngo ntabwo nkora ziriya, njye style zose nzisangamo. Umva ushaka gukora ya myenda isanzwe ushaka kwiyambara gusanzwe wibereye mu rugo, ushaka gukora umwenda ushaka kujyana muri event, mu bukwe, nyine style zose ngewe mba ndiyo kabisa. Urahera kuri iyi nambare. Tuvuge nk'iyo wambaye iri mu bwoko bwitwa streetwear. Ni ya myenda nyine ushaka kwambara wibereye muri quartier, wibereye mu rugo ushaka ibintu biri relax nyine bitakuvunnye, cyangwa se myenda ushobora no kujyana nko kuri stage wenda uririmba nka hip hop byari sawa. Cyangwa se n'indi njyana gukora, ariko ni ya myenda nyine ya street. Umva urugendo rwawe n'umuhanga mideli by'umwihariko uracyari umujene, reka tubivuge gutyo. Abantu benshi bazi ko abantu dusanga mu buryo icyo twakita ubudozi n'ubundi mu kinyarwanda, ariko noneho ubudozi buri international kuko n'abandi urwego benshi bamenyereye ko ari abantu bakuru bakuze ba kera. Wowe kwisanga muri ibi bintu ukiri umujene mukomeze, urugendo rwatangiye gute? Byatangiye avuga ko byaje nyiri umwana ndi mutoya, bakora nyine n'ubukungu nyine utaramye ikintu nyine ukunda ariko ari ikintu uri kwiyumvamo. Kwa kundi ureba nk'indirimbo ukabona abantu barasa neza, akavuga ati ariko bari abantu kuki basa neza kuriya, ngiye byagenda bite kugira ngo se nkabo. Urumva gatangira nyine ugenda uvumbura ukaza kumenya ko ari ibintu baba bakoze biri behind wowe utazi nyine kudesigning imyenda baba bambaye. Nibwo ndi mu myaka nka 18 nibwo natangiye kwimenya, ndavuga ariko ibyo bintu najya kubyiga ko numva mbikunze. Yafata imyaka mbanza niga nyine ishuri risanzwe, natangiye kubyiga 2019 ndiga nk'imyaka nk'ibiri, nangira gukora 2021. Navuga ko aribwo ninjiye muri kariyeri neza tu, ariko kwa kundi nabwo utaragera experience yahagije nyine ndabanza ndakora gake gake. Ubu navuga ko natangiye nyine gukora nyine nk'umu fashion designer nyine uri professional nko muri 2022. Kabisa ihanga mideli iri professional. Ndagira ngo tugaruke gatoya gutangira urugendo rwo kudoda. Wowe nk'umujene wari ubyibwirije biturutse ku kubikunda, bishingiye kuri style wabonaga abandi bantu bambaye. Ababyeyi bo bagizemo uruhare? Ababyeyi nyine iyo utangira kubabwira uti ndashaka kwiga biriya bintu kwa ko ari ibintu batabumva neza, yabanza gukaniramo gakeya, akubwira ati biriya bintu ntabwo ari byo, banza wige n'iki. Ariko kugenda ufosinga baragira bakabyumva tu. Nyine byagezeho nyine babona ko mbikunze, batangira kunsapotinga, bamfasha no kubyiga. N'urwo ruhare kabisa navuga bagizemo n'ubundi bakishyigikiye gake gake tu. Reka tujye tubigarukaho tubikomozeho. Urabona mu bantu bamaze kuba icyo twakita farmers, bamaze kwamamara mu guhanga imideli, dore ko n'abahanzi benshi bifashisha imideli baba wahanze mu mashusho y'indirimbo zabo. Ariko none ufite icyo twakita nka agence ya Olo, brand ya Olo. Ku bantu bari buze kubona na Tekno, nawe no myenda yambaye ni wowe wayihanze ya Olo. Kubera iki Olo? Olo ni izina, Just ni izina, ariko nyine ni brand nyine nini ikorera nyine ibintu nyine by'imideli. Bifite n'abantu bari behind nyine batandukanye, ariko navuga ko Olo ari izina nahisemo bitewe nuko nashaka ko brand yanjye yakitwa. Ariko naryo rifite nyine inkuru, reka niba ushaka kumva inkuru iri inyuma yaryo. Icyo nicyo dushaka twe, nje nakurikiye Lost of Them. Urumva inspiration yabaye iyi. Ubundi nyitangira ntago twitwaga Olo, kuko naho nkora njye nyine mfite n'abandi bantu dukorana, ariko navuga ko izina idea nyine yazanywe nanjye. Twatangiye dufite andi mazina atandukanye na Olo, ariko nyuma nza kwicara ndavugana ariko aya mazina dufite ko numva nyine atari amazina atari kumfata. Biba ngombwa ko nicara nyine ndavuga ni creating ikindi kintu noneho gifite meaning cyangwa se gifite aho gihuriye nanjye, kuko Olo ni amazina ikuye mu mazina y'ababyeyi banjye. Harimo amazina y'ababyeyi banjye, harimo izina rya muzehe n'izina rya mukecuru, yose narayakombayininze nyine nkuramo iyo Olo. Muzehe yitwa Rando. Rando, ariko nakoze research mbona muri ziriya bihugu by'abalatino iyo bashatse guha nka aka nyine kuri abo ufite nk'agasino kawe, iyo bagiye kuvuga Rando bo bongeraho Olo. Orlando. So hanyuma ufashe izina rya papa wawe Rando,
ukora ubushakashatsi usanga mu bihugu by'abaratino za Mexique, za Espagne, Orlando, hanyuma bitabyumvikana ko mama ariwe witwa Lawrence. Mama niwe Lawrence. Ubundi brand ni Orlando Lawrence, nuvuga ngo Oro ni kwa kundi ufata kabisa. This is Lord to Fem in the next TV. Njye nk'ibisanzwe n'ubundi ndi Mico Myiza Axel, ndi kumwe na Tekno, one of the best top model, ndi kumwe na Danny Stylist, one of the best fashion designer, turi kumwe hano aka kanya. Munyemerere rero twibanze kuri byinshi by'urugendo rwabo, batubwiye uko bagiye bagira ibitekerezo n'uko bagiye babishyira mu bikorwa, ariko n'ubundi nk'uko mumaze kubimenyera, reka tujye muri ka gace kacu twita Big Funny Questions, aho tubaza abageste bacu ibibazo bigiye bitandukanye ariko nanone bisa n'ibisekeje kugira ngo tuzusheho no kumenya byinshi kuri bo. Tekero, nicyo kintu cyo mu bwana wibuka ugaseka ukavuga ati that's not me. Twari dufite imbwa nkajya yari yarabwaguye, nanjye njya konka amashereka yayo n'ubwana bwayo ubwo kubwaguza. Imbwa irabwaga, hanyuma iyo iri konsa abantu bayita amashereka, ni amabwa, amabwabwa yayo. Nicyo kintu nakoze, I think ni funny. Nanjye ndagenda nanjye ndakora, barankubise ariko man since nicyo kintu wibuka cyo mu bwana bwawe ukavuga ati ibintu byari hatari. Bro, njye nibuka nk'imvura yagwaga, uburyo nyine twamburaga ubusa tukajya ku muhanda, tukajya twikurunga kuri akaboro k'akabariko kaba kari ku nzu, nyine kamwe kaba gasize fresh, tugakubita akabuno hasi ubundi tukava kakobotse, n'abaturage bose bagaza bakatureba twanze kujya mu nzu. Terrible. Funny kabisa. Nicyo kintu aka kanya mu buzima bwawe avuga ko cyagushimishije kurusha ibindi? Ikintu cyanshimishije ni ukubona byibuza Tekno nzwi, kubera yuko yego ntabwo ndi ya level ya none, ariko at least level ndiho byari inzozi zanjye, nubwo inzozi zanjye ari ukujya kurushaho, ariko ndashimira ko byibuza Tekno nzwi mu byo narose muri kariyeri, mu byo nakoze nakabije inzozi zanjye. Icyo kintu iteka iyo mbibonye, nk'iyo ngiye nko kujajinga ahantu, kuba umuntu ashaka kunyandikira akambwira ati Tekno uraza tujyajingira abamodo, kuba ngenda nkicarana na ba bana nabona nka ba Franco Nduruhinja, nkaba nshobora kwicara kuri nozi imwe nabo, ndavuga ati Imana yawe icyubahiro. Congratulations. Danny, uheruka kubabara ryari? Ni kenshi umuntu ababara, ariko rero twavuga ko wenda biba bitandukanye. Agakomereka kubabara cyane nyine igihe hashize iminsi, ariko n'igihe muzehe wanjye yitabaga Imana tu 2015 gutyo, navuga ko ari cyo gihe nyine nababaye cyane kabisa. Sorry. Reka tugarukire none muri kariyeri, ndi kumwe n'umuhanga mideli. Danny, mu guhanga imideli akenshi bigendana n'Imana uba wifitemo nanone n'icyo ushaka mu mudeli, ariko iyo ugiye guhanga umudeli igitekerezo cyawe? Iyo ngiye guhanga imideli njyewe biterwa na biterwa n'ameze nk'umuntu uri kuvuga story wenda cyangwa se ushaka kuvuga nk'ikintu runaka, ariko agicisha mu buryo bw'imyenda. Tuvuge nk'umwenda wambaye ni uriho brand ya Kigali, ufite n'izindi pairs zabo zindi ziriho Rwanda, ziriho Pike. Icyo gihe nk'iyo collection nashaka kuvuga kumera nk'umuntu uri kuvuga kuri story y'u Rwanda, ariko mu buryo nyine buri art. Nshaka kuvuga nyine ibintu dufite mu Rwanda twubaha twese dukunda, urumva umujyi wacu ni ikintu dukunda cyane. Hari umudakunda Kigali so mu Rwanda. Nashaka kuvuga nyine ibintu nk'abanyarwanda nyine abana dukunda kabisa, ku buryo dukunda umusaza wacu Pike burarenze. Nyine akenshi ngenda kuri story, mbanza gukora story nkaza kuyishyira mu mideli nyuma. I'm sorry to say so. Who is your clash artist?
mu mideli cyangwa mu general? general. Ubundi njyewe nkunda kuvuga ngo njyewe myself am my role model. But I ask the clash. So the crush rero nikundira Beyonce. Hano mu Rwanda nawe cyangwa uri kuvuga Beyonce uri ufotora? Aya Beyonce uzi nyine ureba umugabo we Jay-Z. Ariko ufite umugabo we niba Jay-Z si umugabo we, ariko hano mu Rwanda Okay, mu Rwanda nkunda Butera Knowless. Yeah. Danny, who is your favorite Rwandan artist? Shangiye biragoye kabisa. Njye ntabwo navuga ko ngira favorite artist kubera ko nanjye ngiye mu inside nanjye hari ukuntu ni nyine kubera ko mba muri mu bintu bya art, hari nyine biterwa n'umuntu uri kunyespiringa muri iyo minsi. Nyine njyewe all the time bro. Umuhanzi uvuga ati uyu muhanzi aramuma kabisa niyo wanjye ibihe byose. I will say my bro. Soft man. Yeah, man. Soft man. Anyway, no muri minsi afite indirimbo cyashye iri hanze. Ise yitwa All the Best. All the Best ni indirimbo featuring na Bushari. Nabashishikariza. Akanya tugezemo rero na akanya kari gategerejwe n'abakunzi b'ikiganiro cyacu Lord to Fame in the next TV. Tugeze mu kanya ka challenging time. Uyu munsi ndi kumwe n'aba bros babiri, ndi kumwe na Tekno the best top model, ndi kumwe na Danny stylist n'umuhanga mideli. Ariko aka kanya mu nkundire tujye mu gace ka battle of the day. Kuko ari babiri reka two kubyita challenge ahubwo tubyite battle. Ariko n'ubundi aka challenge ni kari buze kubura akabafitiye mu kanya kari imbere. Tugiye kujya muri battle rero. Mbafite muri babiri byanga bikunda ntabwo mwaza kunshika tudakoze battle. Battle yacu iteye gute? Mfite ibibazo ni 15. Dufite amasegonda 45. Okay, katugire 50 yo kuba dusubije ikibazo. Icyo wumva uzi uravuga ku kizi, icyo utazi uramuharira agisubiza. Nyuma hano mfite amafaranga. Nabyo birimo se. Ntabwo ndi buze kuvuga umubare wayo, ariko uko biri kose ntabwo ari amafaranga make. Ntabwo ari amafaranga make. Umuntu uri buze gutsindira ano mafaranga ni umuntu uri buze kugira amanota menshi kurusha undi. Ni umuntu uri buze kurusha undi amanota muri iyi battle tugiye tutayakorera. This is the money. Biri kose ntabwo ari make, harimo n'imfura hariya sha. Battle yacu rero iteye gute? Ndabaza ikibazo, wumva wagishobora kugisubiza uragisubiza. Nikikunanira inota riraba rya mugenzi wawe. Question ni ibibazo 15 tugiye kwihutisha cyane kugira ngo tuze no kugera muri ka gace mukunda cyane ka challenge, aho noneho turi bo ba challenging mu buryo bushya nabazaniye uyu munsi. This is the next TV, ikiganiro cyo ni Lord to Fame. Are you ready guys? Yeah, ready. Tekino, are you ready? Very ready. Danny stylist is money. Money beats Gonzaga. Are you ready guys? Tekino akunda amafaranga. Okay, Tekino akunda amafaranga, byajemo amafaranga. Tekino, kadurere kuri wowe. Abayobozi, abaperezida b'ibihugu bya Afrika wavuga ni bangahe? Abo navuga ni 5. Wowe urarenza 5? Urarenza ariko urarenza 5. 6. Urarenza 6. Ndavuga 5. Uravuga 6. Aduhere kuvuze ko ari buvuge 6 abavuge. Bagiye amasegonda 50 ngiye kuba ndi kuyabara. Uretse gatoya amasegonda yacu tuze kuyabara neza cyane. Agiye kutubwira abaperezida b'ibihugu bya Afrika, atubwiye ko yavuga 6, Tekino avuze ko yavuga 5. 6 ni bamunanira
inota rirabiri rya Tekino. Twagiye amasegonda 50. Let's go. Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye, Samia Suluhu Hassan, Ibrahim Traoré, Tshisekedi, Cyril Ramaphosa. Wow. The match is yours now. Inota rimwe kwa Danny Stylist, ubusa bw'inota kwa Tekino. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ni iyihe miji mikuru y'ibihugu bya Afurika wavuga? muri Afurika Yego. Bine. Ni iyihe mirwa mikuru cyangwa se imijyi y'ibihugu bya Afurika muri rusange wavuga? 5. 5. Urarenza kuri 5. Uravuga ingahe? Urarenza 6. Ndayirenza. Uravuga ingahe? Aha, urarenza 7. muri Afurika. Yego. Ayivuge. Okay. Twagiye amasegonda n'ubundi 50. Ngiye kutubwira imirwa mikuru 7 y'ibihugu bya Afurika. Let's go. Kigali, Bujumbura, Kampala, Dar es Salaam, Nairobi, Lagos, Rwanda, Cape Town. Zirindwi se? Yayirengeje ahubwo yatubwiye 8. Amanota 2 kwa Dani, ubusa bw'inota kwa Tekino. Ikibazo cyacu ni ibibazo 15. Ikibazo cyacu cya gatatu kiragira kiti Tekino. Nabahe bahanzi bari mu irushanwa rya Iwacu na Muzika Festival 2025 uyu munsi wavuga? 5. MTN Iwacu na Muzika Festival 2025 abahanzi bari kuyitabira wavuga ni bangahe? Urarenza 6. Bangahe? Urarenza 7. Tekino agiye kubatubwira amategeko y'umukino ateye gutya. Tekino ndamufite. Niwumva mugenzi wawe hari ibyo avuze abyishe, ntumukopeze ntubivuge, uraceceka uze kumukosora nyuma. Tekino, twagiye ugiye kutubwira abahanzi 7 bari mu kwitabira igitaramo cya MTN Iwacu na Muzika Festival 2025. Amasegonda 40 urayafite. Let's go. Marina, Bruce Melody, Giza, Shrevini, Shari, Ishwena wamuvuze, Chris Easy. Twagiye amasegonda. Aline San. Aline arimo? Aline San nawe. Okay. Amasegonda asigaye 4. Tic-tac. Beben. Oya ntabwo ari musto. Amasegonda yamaze kuzura. Amasegonda yamaze kuzura habura umwe mu inota ribaye irya Dani, kubera ko wavuze ko uri buvuge 7, avuga ko ari buvuge 5. Aya mafaranga ni ayanjye y'ubure. Haburaga ariko ubu koko na King James akunani. Ijya muzi namushatse reka tugere n'ikibazo cyacu cya gatatu cya 4. Dani, na amakipe angahe akina shampiyona y'Ubwongereza wavuga? 7. Murayarenza. Amakipe akina shampiyona y'Ubwongereza English Premier League uravuga ngahe? 8. 8 urayarenza. Okay, Tekino ugiye kutubwira amakipe 8 akina English Premier League. Twagiye amasegonda. Uretse English Premier League, shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Twagiye tutagiye kubara amasegonda. Nagera ya football. Nagera ya football. Uvuze ko wavuga. Okay, ugiye kutubwira. Arisubiye yaravuze ko yayavuga ariko yitekereje asanga ibintu by'imideri byaramubase. Reka tugarukanga amakipe 7 akina shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza English Premier League 7. Let's go. Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, Leicester, Birmingham,
Sheffield United. wavuze menshi iyo kuzanyemo n'ayamanutse ariko nakundi ariko amaze kuba ane ya Dani ku busa bwa Tekino. Reka twizere ko ari buze kumuzamukana kuko ibibazo biracyari byinshi. Ibibazo 15 tumaze gufatamo 4. Ikibazo cya 5 kiravuga kirabaza kiti Tekino uri umukristo? Dani uri umukristo? Ni intumwa zingahe za Yesu wavuga? Intumwa Yesu yari afite intumwa 12. Yari afite 12. Muri 12 wavuga 6. Igice cyabo. Igice cyabo. Icya kabiri cyabo. Intumwa za Yesu zari 12 wavuga zingahe? Cyane ndamuhariye kabisa. Uramuhariye. Aha, twagiye ugiye kubwira intumwa za Yesu 6 muri 12 Yesu yari afite. Aha, twagiye. Petero, microphone. Petero, Yuda Iskariyoti, John, Yohana, sorry, Okay. Yohana, Tic-tac. Mana, Tic-tac. Yohana, harabura babiri. Tic-tac. Noza, Tic-tac. Baritarazazi, oya, Tic-tac. Tic-tac. Ngonga Tic-tac. Tic-tac. no, Tic-tac. Tic-tac. Peter na bavuze. Tic-tac. The second Simon, is Simon, over. Simon. The second is over. Amasegonda yari yarangiye. Zari intumwa 10. Yesu yagize intumwa 10. Yatubwiye ko ari buze kutubwiramo intumwa. I got you bro. Inota nanone kwa ko yavuze ibyo atashoboye gukora bimutsinze. Zongera tubihere. Simon namwibagiwe. Agize amanota 5. Dani reka twongere tuguhereho. Nizihe ministeri zo mu Rwanda wavuga zingahe? 3. Tekino, nizihe ministeri zo mu Rwanda wavuga? Ambasade, Ministeri. Ministeri zikorerwamo n'abaminisitiri zo mu Rwanda. Ni zingahe wavuga? ntabwo ebyiri. Twagiye. Ministeri zo mu Rwanda utubwiye ko wavuga 3. Reka tubare amasegonda 30. Let's go. Nesa. Nesa. Tic-tac, 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 tic-tac. Minisiteri y'ubuzima bayita guki? Tic-tac, tic-tac. Ministeri Minister of Health. Tic-tac. Tic-tac. Amasegonda 30. Tic-tac, 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 tic-tac. The second is over. Aha, inota ribaye irya Tekino. Ministeri zo mu Rwanda. Ngo Nesa. Ministeri koko. Ubona ministeri y'urubyiruko ikunanire. Ministeri y'ubuzima. Nesa la ari ministeri. Ikigo cya leta gishamikiye kuri ministeri y'uburezi. Minedik. nabitinya ariko nari kuzivuga. Reka tugaruke ikibazo inota rimwe kuri 5. Ikibazo cyacu cya 7 kirabaza kiti Tekino, umubiri w'umuntu mukuru ugirwa n'amagufwa angahe? Amasegonda 40 yo gutekereza. Skeleton ejo bundi nibwo Tic-tac. Umubiri w'umuntu ugizwe n'amagufwa angahe? Tic-tac. ntabwo najya gufoginga. Nabyo ntiyatuzanye hano. Umubiri w'umuntu ugizwe n'amagufwa angahe mukuru? Ikibazo ko nakize muri biology se muri iki kibazo mwese kirabananiye amanota abaye ayanjye. Yego bose. Kuri wowe udukurikiranye ukaba uzi umubiri w'umuntu mukuru ugizwe n'amagufwa angahe? Don't miss to chat with us in comment section utubwire igisubizo cyabyo wowe uko ubyumva. Aha, tugiye kujya ku kindi kibazo noneho tugiye
twese turi abanyarwanda, reka tubaze ku bijyanye n'igihugu cyacu. U Rwanda rwabonye ubwigenge ryari? 1992. 94. 94 ariko babona ubwinoza. Tandukanya kwibohora n'ubwigenge. Siyo Independence. U Rwanda rwabonye ubwigenge ryari? 1962. Ni Uganda. U Rwanda rwabonye ubwigenge tuva ku ngoma ya gikoloni yo gukolonizwa nk'uko abivuze mu mwaka w'1962. Inota nanone oya ntabwo byemeye. None se Uganda siyo yahiswe yabonye independence? Ibihugu byinshi byaboneye ubwigenge. Mu Rwanda n'u Burundi byaboneye. Hanyuma se umwaka n'umwe ariko amatariki abagiye atandukanye. Aha, reka turacyari muri challenge question zacu. Reka tujye ku kibazo cyacu cya 8. Kirabaza ngo umugabane w'isi dutuye uyu munsi wa none utuwe na miliyoni utuwe popularity y'abatuye umugabane w'isi dutuye ni bande? Uragwamo? miliyari. Miliyari 200. Okay. Amasegonda 30. Umugabane w'isi utuwe na miliyari, utuwe na population ingana. Miruka ari miliyari 8 niba ngo zikiriho. Miliyari 8. Ni billion 8. Irya Dani amaze kugira amanota 7 kuri 1. Ikibazo cyacu cya 10 kiravuga ngo mu Rwanda dufite imirenge ingahe? U Rwanda turabizi ko igihugu cyacu kigabanyijemo sectors zitandukanye kuva ku isibo, umudugudu, akagari, umurenge, akarere n'intara. Noneho u Rwanda rufite imirenge ingahe? Uragwamo? Amasegonda 10 yo kwitekereza. Kujya wumva kazi ni kazi. Dani, igihugu cyacu gifite imirenge ingahe? Ntabwo ndishoba neza ko aribyo, ariko ni 310 n'ingahera 6. Yani 335 nimba nibeshye. U Rwanda rufite imirenge 416. Ibyo gutera bosase mu bibazo. Ariko wowe wavuze 312. Njyewe nari nguye. Iryo nota naryo ibaye ryari? Iryo ni iryawe 100. Tekino, watubwiye ko wazengurutse mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Iki kibazo niteguye kiri no turitwara. U Rwanda ruhana imbibi n'ibihe bihugu biherereye mu tuhe tuce? Uganda, Kenya, sibyo? Tanzania, Burundi, and Congo. Biherereye mu tuhe duce rero? Congo iri mu gice cy'u Rwanda? Okay. Uramurusha. U Rwanda ruhana imbibi n'ibihe bihugu? Uturere wenda uduce biherereyemo katubyihorera. U Rwanda ruhana imbibi n'ibihe bihugu? Uganda, Tanzania, Burundi, Congo. Good. Inota ribaye irya Dani Styles. Kubera ko Tekino yabivuze ariko avuga ko u Rwanda ruhana imbibi na Kenya, kandi Kenya ntagihuza umupaka n'u Rwanda. Ni Uganda, Burundi, Congo, Tanzania na Uganda. Ikibazo cyacu cya 12 turi kugera ku musozo n'icya 13 turi kugera ku musozo w'ibibazo byacu 15 ari twateguye. Tekino, u Rwanda rumaze kuyoborwa n'abaperezida bangahe? Nigiye mu Rwanda kari kagerageza. Tubwire umubare. Uretse 5. Dani, ari cyo mukosora?
u Rwanda rumaze kuyoborwa n'abantu n'abaperezida bangahe? 6. Abahe? Amazina se harimo Mbonyumutwa, Kayibanda, Habyarimana, Pasiteri Bizimungu, President Paul Kagame na Theodore. Rindi ntago ndi n'uwayoboye icyumweru nawe perezida wese yakuyoboye. Yabaye perezida Theodore Sibika ubwawo n'ubwo yayoboye inzibacyuho mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ikibazo cya nyuma kirakira giti Tekino nahangaha ndabizi kuri byisangero. Nabahe bahanzi nyarwanda wavuga? Umubare muri rusange navuga 8. Abahe bahanzi nyarwanda wavuga? Barenze 8? 15. Barenze 15? Uravuga bangahe? 16. Barenze 16? Uravuga bangahe? 20. Tekino barenze 20? Oya. Aha, twagiye mu masegonda 30 urabutubwiye abahanzi nyarwanda 20. Let's go. King James, Anapu, Chris Easy, Kevin Kade, Afrique, Diezdora, Pasi Kizito, The Softman, Safi Madiba, Nizo, Peace Jolis, Humble Jizo, Knowless Butera, Bwiza, Ali Ways, Aline Sano, Jay Polly, Bulldog, Bifra, Fireman, Mike Kayihura, Kivumbi King. Maze kutubwira abahanzi ahubwo barenga 20. Yamaze kutubwira benshi kako yaratubwiye 20 ariko anaduhaye extra bonus. Mishi Boy irabo muzi. Badman. Namwibagiwe. Badman namwibagiwe. Alafite indirimbo nshya yitwa Lollipop. Abashishikariza kujya kuri platforms zigiye zitandukanye mureberaho imiziki ukayumva kabisa. Ndabashimiye cyane rero amanota yawe amafaranga turarira yese nari 11 kuri 1 bya Tekino. Ayandi mwagiye muyandeke. Aya igihembo cyawe kabisa ngaha yamusubiza. Ikiganiro mukunda kandi mumaze kumenyera aho televiziyo ni The Next TV. Ndi Mico Mwiza ndi kumwe na Danny Stylist muri studio za The Next TV, ariko none ndi kumwe n'umumurika mideli Tekino. Tugiye kujya mu gace ka nyuma ka challenge zacu aho noneho tugiye kuzana agace kadasanzwe. Ndizeje ko muri buze kugakora section ya nyuma. Noneho uyu munsi mbafite ari babiri twatuvuye muri battle, none tuje muri the last challenge section. Hano mfite headset nkuko muri kuzibona, ngiye guplayinga indirimbo. Noneho we araturirimbira n'ubundi ibyo bari kumva, hanyuma baraza gutanga amanota. Turahera kuri Danny Stylist. Ambara izi headset. Biragufitinze comfortable? Ngiye guplayinga uraturirimbira ibyo uri kumva. Fata mic neza. kari bisazi. Are you ready? Ready. Are you ready? Murajyana indirimbo? Okay, let's go. Agenda n'amashaba ayayayaya numubona nusare ayayayaya ishoti ni bumesi byose aragukata utazi gushaya ni Rocky ugabana na sombi akarati Kamdana dusi mama uyu mukobwa afite dawa anyira nkanakonda ananiye oya winaniza ariko aragafu ku mugongo yeba ariko aragafu ku mugongo. Wow, it's a munda indirimbo ya Kevin Kade Elements.
amanota mwayumvishe reka mbicecetse kugira ngo twibukire nanone kuri Tekno nawe dukore challenge ngiyi hanyuma noneho turaza gutangira amanota inyuma. This is our last challenge, kiganiro The Lord of Him hano kuri The Next TV. It's a start and it's our turn home of everything. Nawe ugiye kutwambarira izi headset hanyuma feeling comfortable, feeling relaxable. Here we go with Tekno. Twamaze kumva Danny Stylist muri no challenge yacu, reka noneho twumve na Tekno. Are you feeling comfortable, bro? Yeah, bro. Okay, take your mic. Take your mic, urumva indirimbo hanyuma ujyane nayo, byageze nigusi. Okay. Okay. umukobwa nayo yiro cyinshi amusanga urukundo musubije yambwira ati azibaza kukunda nje gusenga nari ngushaka ndebaga igitsure ndamureba ndariko nawutinya You need it, bro. You need it. Neurologia. Ijoro azaribonera kuri status. This is our guest twari turi kumwe uyu munsi. Ni Tekno, the best of all of Rwanda. Danny Stylist, umwe mu bahanga b'ideni beza dufite mu Rwanda. Ukuri twishimanye kubana naho muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni Lord to Fame on The Next TV. Twabanye naho muri challenge zigiye zitandukanye, tunasoreje cyane kuri challenge ya music singing, aho twaplayingaga indirimbo hanyuma bakaduha vibe baririmba iyo ndirimbo. Amanota yabo reka two kuyatanga uyu munsi, ahubwo tuzayatange muri comment section kuri bo uzabure kureba ikiganiro. Mbere yuko dusoza, Tekno, ni izihe mbuga nkoranyambaga ukoresha ku buryo n'umuntu ugukeneye yakureachinga on? Murakoze. Imbuga nkoresha noza Instagram, TikTok na WhatsApp. So kuri Instagram ni Jean mu magambo mato, Jean akarongo shogoza 250, Jean akarongo shogoza 250. TikTok ni shogoza Jean 947. So sinzi nimba natanga na nimero za WhatsApp. Ugukeneye yakwandikira no izo platform ugiye hanyuma ukamuheraho nimero. Danny Stylist, social media platforms zawe. Social media zanjye n'ubundi ni Danny Stylist zose kabisa, Instagram, Facebook, TikTok, hose ni Danny Stylist. Danny Stylist 1. Danny Stylist kabone nakibagiwe. Aha, umuhanga mideli mwiza. Ariko bagaflowinga na brand ni Orlando Lawrence, cyangwa se umvishe bikugora bakiyandikira Oro, nabyo bitabiza nari ahantu hose. Mu following mumwandikire inbox abambike muse neza. Uhereye kuko ngaragara uyu munsi mwambaro mwiza cyane wa Kigali. Tekno, ukuri bikwiye ku mutima, nimera gushimira ko abanye natwe mu kigali. Narakoze cyane. Thank you, bro. Nawe ndishimye wakoze cyane bakoze kutwakira kabisa, twaganiriye neza. Abakunzi ba The Next TV, aha tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi. Reka mbashimire namwe ko twabanye, nkomeze kubifuriza ibihe byiza, maze mbabwire ni Uwiteka abagabanyirize kubabara kandi aborohereze muri byose.
Don't forget to hit subscribe kuri The Next TV ndetse no kuri TikTok ndetse n'izindi social media platforms zacu. TikTok ni The Next TV, tubaneyo cyariko by'umwihariko kuri YouTube channel yacu The Next TV. Kora subscribe kujyana natwe mu bihe bya buri munsi, ubone udushya n'ibishya tukuzanira, kuko ikigamijwe hano iwacu ni gutuma wumva ndetse ukabona icyo amatwi n'amaso yawe atarabona. Allow me to call it a day today. Imana y'amahoro ibishimye. Boy, nicho nziza.